syafaat na nabita. Kaya gatoy janji syafaat, nomor si dia nak masalah wa kasiratu kon ni Juma. Yang kedua, magampang-gampang ni. Nareko bangi tawe tapat pisawi jama-jamata. Kok bangi tawe? Tapat pisawi. Matangangi mapak guru bangi tawe. Ama ko ni jo sinang pa. Tabali biro bangi. Atau matangangi mabisa panne na batawe tapalin na bani jo pandeta. Napatabali ro bangi. Padi di pagalungi matangangi madompe na batawe tapalin pani jo dompet ta. Ia pe ko pure batay mato na mesiki madompe ngidi di bawang. Tapi dewa kan aja tak sampajang. Makana iya. Jadi iya kok bangi teh papisawi jama-jama bangi. Tabali biro bangi. Ibali bi aku makade pak bang Allah akbar ya matoro ta baca asyhadu an la ilaha illallah ya matoro ta baca ya nakala asyhadu anna muhammadar rasulullah ya matuti baca ya miko makadani hayyal shalah akadani la haula wala quwata illa billah ya ku makade hayyal falah kada toki la haula wala quwata illa billah ya ku subuh inale as-salatu khairum minan naum akadaki sadaqta wa bararta wa la alika minas sahidin. Kemudian ya ko makade Allah akbar ya matur na pau ipau la ilaha illallah ya matur ipau ya ko lattu ni pak bangi makade la ilaha illallah to masalawana Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad napaki makade Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wa salatul qa'imati sayidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyata rafiyah wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makali na bitta na nigi-nigi itong mangkalingay bangi na bali biya to bangi napa masalawa lo Korea napa nabaca pak dongan na bangi nalulungan ng syafaat kumato ko surimun rin na pong Allah Ta'ala malumoy iya ko demo patulay nomor 3 syafaat to yan nasa nabita kega 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah ayat Al-Husni laqad ja'akum baca kapito ko magharibi kapito ko subuh itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya